kubor nakaslem jong unongsan hima. Ban khangla de kajing pendan kami ki plastik habalet hit letpen bat ha kara karong kabla kata jor bat pensniu ya ka saudong saukun jang kamaryang kumta nakalyang ka kenhun kinong di madan kata ka Megalia and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalasdang ya kasen jam jong kate ka kenhun da ka bayalap shikipat ba baki dai ban pendan kamno daki pelajan Habakren cikilat patai kubor kakong Angela Rangat, kabadai kanong yalam jong katma urang li juki, nekatur, bat kabajulong ru kanong yarap jong katika kenhun kinong de madan. Kalaong bakadai ka kamram jong ka pollution board, bakan pet ladadon ka jing jabo hai ki telong kal air ki madan madia bat kumta terter. Kakong Angela kalaong baka jingmi jong katika kenhun kinong de madan, siya kilat patai kubor. Kalong ban pensa priang ya ka kubor shikipat ba, bakin ya snok tilang bat ketika kenhun. Daka baki wan ra iki pelajan lajong, balada ki kleman ra ru hakapor baki wan tiet jing tien, kila ban tiet ya kita ki pelajan, na kinong de jing de, hakador kat sandeng ka kawe. Kalaong bawat la ketika sinjam kadai ka barit, Henry kalong pat ke ka balak bantik lakam, ya ka jing pensniu ya ka maryang. Daka baya trailang bat ki pat ba, kiseng bapher ringkat bat ke sorkar. Nakalyang u General Secretary ketika kenhun, ula ong bakum ka kenhun kinong di madan, kidon ya kajing sngokya halor kajing penun kam ya ki plasting. Namar kala penjak lia bat ula kenturu ya kinong wan tiet jing tiet bakin wan rak de ki pelajan. Kenang ban la ban ya kun persya ya kajing penun kam ya ki plasting. Balada ki klem ban rak ru kin tiet ya ki te ki pelajan. Program of trying to curb plastic use. Bukan hem, bukan di mat giang, ne buat kini di mall tu, behe. Lada kinrak lalajong, ada ke pelajaran, hapit ya ke pelajaran. Di kata ni kabani orang ba lada, nak kikloi berkiat pelajaran yang bukan hem. Kampurai kin chanjing bantiet kakador kat samping kata kat samping kadai hit ke bailut Baijan, bai sumo. Kat samping kin hit nang ba kin hit churne hit soane hit jane kinum shim plastik bagi member kin rekam chuan ai plastik kani kadai tan kajing sedang kamdai ke basuk rengi kwa ban kerpat ni ko ge baro kinong sansno bagani kajinya kun jungi baro Lada angin sedang mentah, lada isu apa yang dawan do danda nasa central government mentah kaong mana do sitarik Julan kang ti kamdan jingwat hap mi hinangi pani hap how kilat kimenti POE menhakani basuslap tang kat turu kat no kasleum kajing sleum kadai ba katinala kiwa kijungi kita tak semam takanir batu kamtam plastik kawai buat kadai bakal ayat teitan ayat puruk kiwa ki jongi taki jingtei ndrei ni hapan sedang nang nunang bakal ni kadai tan kajing sedang pun yang isi bat ni kong kadai hi kajing terpat sebaro banyak corporate lang bakal ni ka Hawkers Association namal makiru persang ha ibentala jong ban long ya kani ka slong jongi ka ba koi ka basuba kabam num dan tan kanika plastic pollution. Control board. Shaka pollution control board. Kadai kamram hi ka pollution control board ben pet ya ka water pollution ya ka air pollution ya ka land pollution. Ti ngatharai ngin tho ngim tho mangi ka ade ben kit khia ba tip ya ka kamram la jongken. Ndrei mentakasi pada kanika press conference kalong ban sakyang kanika kubor siki pat ba nang bakin cooperate lang bat ka Hawkers Association habaki kit naki kit subhawan lam kapla dekim dan kapla mungkin kit ini pla kador kat samping ka dan rai ma jadi seye tang bang atharai ka wei la da klis pang pollution control board ka wei ka ima bat smokya kalong bah kanika ekonomi online deh tinggal packen kanika packaging jing buon gitu packaging kinsay ka kot senduk shwa saka plastik sa plastik sa kot kapasu yu to banom ki imar
kanu ka tu ka jing bread bangia bread nyut mangi hayeng ro sin cita yo kan nyut ka badai ka plastik ka pot da smo da ima teng di jing shisha ka sokan ka ade ban bu kerja policy ba what kini ki breu ki ba pollute ki companies mo da kini ki company chips na ki Pepsi na kini ki online ade ban shim ki ya kan nyut ra biak sa e bikin ra ba proses ka recycle ya ka namar lada shui e kan nyut hang ni kanu kita ki landfill in dan mangi ni yo i wat ha juai ru kanu to ka nyut mla ban lap jaka ban itu baru kemudian lu kejeng sanya nak kipai pak nama bah badan tu ki jaka ki marten kimbiang kan komsna kimbiang ban pek bakam kemudian kejeng sma kemudian ke pollution nang tu hiru ti kadang gun ki sarkar kan hable bakal harai ka sinjam nak association ini sinjam baru ndai ngi kermen balarang ya trailang ni pai pak kiseng bakal bakal sarkar kang di hasti tungi bidang la bante la kam kang isu ya hit tat kini ki jan bat ki jon ki kena samla ki basu hai do riba bet ini ya sapyang ai sini setai ban su ta ndai kumbi yong isin ladang iyo ki jan ya si ki beri ki berat no mo ki jan sam ki jan kerja kan kam sat shushu nama kan ka jinglut kan datang ka baisu mo na don ki beri ki bakwa pan donate buat lai kapor jongki banang bansu kilong man kontak isin itu cuman be hayo la kan du ki bi hayo but hila aru ban yarap da ka basu itlah ini ada general secretary jongka Meghalaya Hawkers Association. Maka ini Kong Violin Korko, Vice President, Kong Teresa, Vice President, Kong Angela Rangat, invite member, tengi wan hangge, wan from snow ba, ngidon kejing snow kya halor ka plastic pollution, la kisnem nila ya perkan, namar kejing jaklia, hamtam lay ki kejing block kinala ro gadai na plastik ki tu cheki wa ki marat ki babam pintir jaga ka plastik gadai ki bam ki ya tengi la jo perkharu na ka por ha kano ka rukom te kamdai ka basuk ban ong ban si sempan ka plastik hi nrai nilai shong nilai perkhan ban nia persang niang to ngini persang ban ngini le ti e khalor ka ni ka plastik ban ngini persang ban pendan kam da ki pla da kini ki pelajan tebat ni kenturu ya ki customer ki bawan ki jing hero bak sobha bakin wan rada ipla nang ba nginyo ban yakun halor so ka plastik bat rengkat ya ki ki member ki ba shongdi jing di lang ki member ki jongi ki nong di badan ki badi kwai ro ya ki ro ngakapat bakin pendong don kam da kisla hoy kamdai ka basuk ya ki jajing di kum ya kadok kha rewat iki turuk ngidang ya perkhat hi ngidang ya tai ngidang ya kren hi ba tor nginya sedang ba nginya bu da iwe i kenja full steel lane i container ayu lada kinwan kit hakasin baningkong tengin batai be bape nakaliang jungi te kinong di jing ding nginom ai plastic shoe hi so bahar hit ini ba shondor tangga next time pindawan hit mara biang dai ijo nang ba kanum base yaki nong baro nong manla banyak pun honor dari plastik ba lada kidan kibri ki badan ki jansan ki barim ne ki jang ki bam don kam sho ban don kam te sobha ban contact yani ngin dunia chengi ngin yo kam pun ki pla nang ba ngin la ban yale sisa honor dari plastik ngaro kadai ka jui ka jingmut ka banga penpau namarga ho ngilayo kata ka jing training na ko Gujarat bagi lapan pena ban penduk no ya ka plastik namar hoat ni ini sibun kejing jabo sibun kejing jakliam ka plastik ke bami na kijan bami na kejupi bat ki bami nanga hiro kedukan jonga ki bag kimi na ki plastik nang balong kata ke namar ba ki plastik ngin pelang bat ngin ya berat bat ngin ya pendon kam no da kini ki pla mar ngila hasu namar ba minya dan kampra membar minya sam ha sidukan bat ha kinong lek kinong wan kinong thit ru
Ada kim rak pala long ngin ai no ada ini plastik ha ido riba khatsan tengkai we. Bat ngin ai cek pai ba kino ki bam rak pala. De tangka pahinya ru bangan IT no syai madam Anjila. So